Kwade na meka. Obia catch it say. You bet him come. Conform to say any. I'm a bibi a free sura. Ajma badu antoso. Anya no krada. Abusunya Dormaahene eden ho ababeto asemu eba ne nkom obedi ye efa eye sikadwa kofia wa kiremu a sikai emfiri so ne baaye na kyese magazine fo ena omo awere adewei a kyese omo di ebri Ghana fo ani so abusunya in some way Ghana fo ababebo so permit Twene Jonas Afia Schwar Ghana TikTokers e de so permit ani bume e de abre papa na kyese enye fadi agro eba nkoma obabedie na kyese o criticize eye asantefo but ye bisa wonso oyo hene ni bi owo wo de ye bisa o aduanafo so omo so omo ye oja na oja no efiri na baaye eno ne ye question e wose ye bisa ho abusia e ha aye Westin blog media so message na first time na wa subscribe e de ama say de any update bia nso e drop ya onso benya bi ati no wa share ama wonu abi so anya bi ati enti abusia ye ba eye Dormaahene ne nkomo wababedi a o kiremu a o criticize eye asantefo omo golden stool kyese ye nananom ene impanifo aka amana to ye tribu se efisoro ene baaye nanso ende Dormaahene e kiremu a omo boa emfiri so bia ene baaye a kyese wababedi da nkomo we na mensa obde no yentie nsem a Dormaahene ebe kan ye wi a ye the commentary any other stories ene nkofo a on ba beriate e wo hono so ye de ba beka ho Wasam na I win kwade na meka. Obia catch it say. You bet him come. Conform to say any. I'm a bibi a free sura. Ajma badu antoso. Anya no krada. Na no kura ya kan. Sikaja kofi no be yidi ba dwam no. Wan hu say na ba so so. Wan hu say ba so so. Na so odi ano ya mpanto na ye koye nim na brofo ho nka ho abakosem ti na be ka chia ye nsansem ye si na nsan 2007 bi be kasa na anu ada na oba 2007 na sa de pagya ye dan fu yo ka ba ko sa tanu man ko China ko hye ho kere ye nsan ba ye na asana ka biu people should not make the mistake. The Bononga Afo is not part of Asantehene. It is an eye that's Asantehene. Not sad way, interesting. And my one thing was them. Indian and not touch my name. One Tianka. Young also young. 2007 President Comfort time. Everyone, a tick or die, at the permanent sano, and maybe you was an unkind I knew you in Kuabe Dumiansa. Edru baby amabi no na ade no nokrani na ayom ya so ya di see wa nkomo we na nana ajeman bedu the second ebe kan ye efa asantefo golden stool no ho achese o criticize wo mo na obi a won so oye ohene na okogina simpie so na wo kan asem yi a obi edi watem a eye wo ankasa na wo ma ho kwan a obi edi watem abusia supplement any bume a chese omodi amma papa we ni die hey meze Ghana wa asembia e wo solution na solution we die anoden before no yenwura mu na yentie supplement any bume because okokan wo de oye die na wo de jedia ene ye ono akasa obeji ahye ne ho ankasa abusia Afia Schwar Twene Jonas asantefo typical asantefo e de supplement ene akwaba e de ama eye nana ajeman bedu the second yentie abusia asia se ye fe obedu kwa asia ye di utrumu de utrumu se eyi mamponkun kwa asia be kaseti esikadwa kofi utibi so ankeye utibi so a wan sa Asantehene afro play na ko series ka boda e da wo she ko tie hu na won sa tetemu se konfo ba bo jimi kurasini kwa asia see a fellow Dormaahene ma bua trumu trumu hima a bua him the whole Ghana a trumu hine trumu ona mana pa de bo
na utu na ya answer for the kwasia won de be yo aboa ne na ufu jimi wa bia kobubu more wa bia kobubu more ohina umore ewu wa bia kobubu more ne tru na ntini abena kwabena bedu jimifo kwasia ba aboa e de ne kumu mare jimi abena kwabena bedu e de ne kumu mame ochina wa meka mini obienu e wo bika abena kwabena bedu e de be ne kumu mame utrum di e de ba lock di wachi aboa wo de no me abeka yiwo maifo hu fi wate hu fi aboa hu se da katini ba asia se sikadwane ya welde te se wadwene sikadwa kofi no ya soso te se wadwene ya welde te se wadwene abla kwabne sikadwa kofi no ya soso te se wadwene ya soso te se wadwene because wadwene ni say portals wo mu eni aso ama asia wo de obehu medanya ni na amore nu mu buye aboa osia abro Shine. Sada katefo more no de medanya ne no na wonko bubuye aboa wate asia o say onye Dormaahene mamu mfama no nka busue semsa oye Dormaahema plus minus oye Dorma transgender ontimi ne Dormaahene aboa jimise oye transgender aboa oye transgender no di nkwasia foso odi enkwasia foso oye transgender en odi enkwasia foso because abena kwabena onye nkwasia fo hene a ohene be na odadwene odasumya so dwene ebebie na no aka nkwasia semsa ohene ben ana wani die ede mane maifo okura jimi semsa abefiri nanuma ba senyo ohene aye woni truma enyo ohina ya woni truma ma na adwene apie firi nanuma ohine be na oda odasumya so a obeka kwase semsa akura mabia koka ne man aboa wate asia wutipa ni otumfo ne yire nete abda kwabena wo yire ne wan Dormaahema wo yire ne wan ochina do yire ba ba kire yen otumfo ne yire de Lady Julia oye lawyer ni abda kwabena wo yire ne wan fa lesbian partner ne be kire yen fa lesbian partner no fa ne be kire yen abla kwabena beduwe fa lesbian partner ne be kire kwasi ani mu wate kwasi a entoso ebroso kwasi a etusetu jimi kwasi a etisetu jimi ensuo gu so anetu aboa jimi asia ohine tankas wo de try na abehu nkwasi akonya na woteso no kura wubu no ankwasi akonya na woteso no bu no train is still causing problem Dormaahene for steady o na jai say o cause problem no matisi yes o abegina o say asantefo no o musikadwa no anya sikadwa bia eye blacksmith fo na asoso ho ni nyina wanko kasa na anya den wa ankasa no wo gye ntokwa too much Dormaahene wo gye ntokwa too much nonsense internet no so I am fine ama asantefo ne abonfo hia omo ho abrochiri a oma dan anuafo ntima mo san ko kanto kwa megum panifo amom na ese mutu nipa fo ntokwa sia na ma ye dan maba bechi nkura na tena na nkamatu omofo no mom na da bia ntokwa hunu we Asantehene ye innocent o Dormaahene na akofa aba first study o Dormaahene me poasem enti first study na me poasem pa enti me mpese a obeka ntokwa bio asantefo blacksmith no mde asoso sikadwa enye wasem opa nso fa blacksmith kososo ode na to ne din obonodwa ana ai money seat eye wa wasem na ja asantefo no omo nso omo ayi omo sikadwa obi ani ni lemu. And I agree. Are you a lesbian? Dormaahene, what is your worries, bro? Asantefo ne dia ho. And you say, you come for command bodies to a few maba. Ni eni ho. Na nanom na ka kire say,
confuse be friend confirm no come and go this to free you aba e na ebesi asase so e na yen ye beto ye no maka a kire yen Asantefo ye si agiadi you are from Bono. What is your problem, bro? On some mobile ya na ye be kasa mo Asantefo pe ni ate mo app no so Asantefo mu ade na de ben chama yen ya come and go this to se muso mo jimu di se muso mo tumi a mo come and go this to ni bi ana se mo yara go this to no like I know what na mo timi come and ya mo come and plastic chair Dormaahene, don't be pessimistic. Don't be optical. Yes, sir, you may bow. So what? Ebusuya Paramount Chief Edema Doma, Osia dear yo Ajimai Bedu, Chiremua. Efri ni Nkwada Abirem eba besise wenyini. Osi at the golden stool. Ayen yanum Asantefo ejidi se emu ena omusunsum eshe. Se Otumfuo bia ye friend Otumfuo anoche. Ena a come golden stool no every ewiem. Golden stool was commanded from the sky. Na osia dear yo Ajimai Bedu, Chiremua. Sasem we say eye bosremuka anasa anansesem. One of the one jindi se konfo bi betimi aye nyankoma de akom golden stool bi every wiem ababa se die nti. Eno nti wosusu se wase wo hwa wo hwe na bosuo na anu amuyi baaye no ase omasoso te se a magazine fo bi na asoso wankase magazine fo but yase bube ene tibetia entokwampa ensam okan nyina kire se opese wo kire se Asantefo no de aluminium dade bia ko magazine ene omasoso no mudi gold afore ho se eye golden stool san opese wo kire obia ka kire o se ye betima komfo no te se ni ama bibia free sura Ajimai Bedu antoso mienu enye no kura da na no kura ya kan sikaja kofi no be yidi ba dwam no won se ne ba so ensami betodwa aye hey amanfo se na Dormaahene asem bi se kura wo ho a one time wa Asanteman ani aye kokko nana Asantehene ato akwa kura na wonum enyina etwaja adwoi afi na wasai akobire omukuro. Number 2, broni koko akwasi broni koko kura agiatum a document history afi ena wobeye hey asema wodi bay wan hwe Ghana enjo ebi kura ebisa na Dormaahene se na Dormaahene empu Moses etimi de poma epai epum eno Mary woni be menhiem otimi nyinsan ewoye eniema bebre esiye nanso ebaye nananom gidie se Otumfuo prophet ye ka konfo a prophet be etimi akomandi golden stool from the sky wo se wonti bida nanso Bible mu no odifo bi Elisha say Elijah na onyankopɔ timi soma kwakwado bi emokoma na duane ewo enwurem ni nyina mugidi ebi kura nso bisane se na Dormaahene wo wabusua wo firi mu eye aduane abusua abakwasam ekire se aboa okanaman ekofa agenti a ehye nano a wonum enedi eja eba wiasem te se firewood a edere. Now number 1 wohu aboa kraman a eja hye nano da na se aboa kraman kra timi de ade hye nanu mu a eja ede enya aduane ene ye no a wom kraman ne be de na wode nano akosom anopay ase na ye busy kakra ai ma ye busy pa na me pa cho obi foforo de mo aba ye na Dormaahene ani di mu yesro anopay ma ye busy nti ase me nti me nkonsem ni mu straight ba kakra me ka cho ne se me pa cho ye pani my ami yadia ni pati wasem a odi wo ni die be ye de ebe biti bi busam ho senti mushia na manka Asantefo asem a ami wonto wa because mo amugo nyina mo ye brofo mo kasa nyina be nyina ena basic adwa no ba pempam kasa na wo ka no kire se nkofo no mugo no kwa no mo nya Asantefo na watena ho aka Asantefo asem da be ne na Otumfuo eto a o bodwa na wo ka wasem da wo ka brofo asem da ade no why me who say comment sections bi ni videos bi and confess that he do watem as a minim as a udi o ba from kakra na say o pe bi na tese minim ani die mo na mesrew
nana mesrɛ ukuro na da ho no empuntu bebre wo wa ese wo ka ho asem epe ho mmoa ne jai obi die sesi kadwa ne ya pam se ya den emu bie ne wa de benefit bia bebre emfa mbre ukuro no ani die mu aho brasie mu na mde kasa kyerɛ wo ano pa me kai busy ba na Saturday my busy mpani mu an makoma sem bia to honom se waye bi ajai ne mum yenka so waye bi ato aso eye de waye na eye twaso entoto na eba sante eni nipakuo bi a efri ukrom any some parts of Bono no enye sapa na wutwade ato honom ne se ohene a uye man hene kase nsem we mu bi nanki ese yenka bi sansem ye nipa ba ko amani nyi saa tribalism ne saa ethnocentrism na we free hana we susu se na me superior na we susu se me de me chen saa ne manema no ade ananka ye mu bi ani nyi ho but ba bi e ko no e ko bunu mu dodo mi ameti he meti ase ti ameti ase ani saying meaning say you are riding on the shoulders of Asante, particularly the Asante king, for fame. So that they be stay relevant. But you know very well there are certain people they will not take kindly to sad Adena Oyeno. We program our koye and Kesaka a programmer ultimately projected Bono Champion project. A very good initiative na maye. Adena instead of so the project sa adeno. Rather okwa minim se program akọ na a flop nti ene ya memfa ho na menyusu asante ne said be ya meyusu asante na me de be set sa agenda na manfo adwene aba me so eno kwa na wadaroma enye good agenda setting ena o set ye no agenda setting wo hene wadaroma nti ase no ni honom nti ase ye enye sabone ka hu se ya wawa ye hu ye nyina ade baako we free ha no fa so bia ni etukwan bedi amanone a ye bodi a ye se wo free he wo se mi free Ghana yam kase we se mi free Dormaahene kroni yan kase we su mi free ahafu Kenya ase na we susu mi free bekwai na we susu mi free adanse na we susu mi free kwabre da bi anam ye sekireni anam free brekum anam free drobo yan kanisa usu mi free he usi o mi free Ghana efe ohene mi si usu biem ya se aye bi ajai yan kase aye bi ato aso de o ye no saboni na utwa no enya de papa Magraheb Something we are seeing. Yenimo, another man, person come with you. You will, I also your politics, but airtime. What the difference? Oba Joe fans were Ghana in Kurana Soa. A Kurana said Dormaahene. Dormaahene Kurana say. I want to Joe fans. No more fans. A new baby of Ghana. Another man, and you want to say a friend penny for I am from. And you want to say, Kwasi Koko, about my Ghana more, one more. And you want to say, Petit to be a Bagana, near friend Petit to a Ghana, Yemodin, Nyanka say a Dormaahene check. And you want to, and Yana way the way. Another Dormaahene, a patana coginas one, another Dormaahene. Okay, can't one seven. So, baby, I know Nkansah. Baby, I know Nkansah. Woman, try was here. Woman, no much another Dormaahene. You want to Petit to be a one check. By Asantehene and Anakun. Ojina wa atitru fu atwa na hia Ghana this year kotokoto na eno na ye wo ya mujina wo che no wa wona na no ene na gina wo che ni petitiri a free baby a yeso sombo ye hu bi won chen na Dormaahene ebe ya hwe enanu ya sam pahene sama Jafra na Jafra
ta obedi akonwan na ni monyam crash aduru baby agya eno aze ate Dormaahene na wujoku Dormaahene sampahene frantoma na wokwa na obi e penetran picture obi e penahwena na Dormaahene o try so ba hype ho ba enye yi na Dormaahene o try so ba gitin ni akase wo bunu reche una yo he kase bia obaye obeyese o kretu abakosem na emu kreti amadoma ena nipa bi ntiase o kreti amadoma o gidi amadoma na o gidi na enko babia ebe ya mo appointment ya fa mo hini bi obro bunu reche ba ya de mawo Dormaahene because said o ye tu asoka nana enya mankura ni bi ensoro so na yemu bi ye